Isakaza tuje ku systeme jamezegare tuje kugira ngo tuguherero ukuri kwa nyako ureka ibyo bakomeje kubeshya kuri Hirotire y'igisirikare cy'u Rwanda mu mujyi wa Uvira nyuma ya deuxième rentrée yamaze gutangazwa. Rero Uvira situation hari mu by'ukuri igisirikare cy'u Rwanda kiracyahari. Hashize amasaha rero hagera kuri 24. Rero turi muri weekend, turi ku cyumweru. Rotire ya kabiri y'igisirikare cy'umutwe wa M23 cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda baracyafite Uvira muri province ya Sud Kivu. Amakuru ahari na yuko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu abo bakombata bakiri mu makaritsiye menshi atandukanye ndetse n'abaturage barimo baragenda bababona, ahubwo ikiri gukorwa ni scène de pillage. Kuva ku wa gatanu barimo bariba mu buryo bukomeye. Ni situation ikomeje kugenda ikreya klima y'ubwoba mu buryo bukomeye. Nubwo rero bimwe mu bice byagiye byinjiramo abazarendo kugeza ubu ngubu ndetse n'abaturage bakagenda baserebura, ntabwo umujyi wose mu by'ukuri abaharwanyi b'igisirikare cy'u Rwanda bari bawuvamo. Komba zakomeje kumvikana rero n'ubu ziracyumvikana mu misozi ya Haut Plateau muri hariya muri iriya misozi nyine ya Sud Kivu. Affrontement zikaba zikomeje kuopoza, ariko secte ya Twirwaneho n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Insécurité yo irakomeje mu buryo bukomeye. Société civile ikaba ikomeje kugenda idekarara mu buryo buri public. Mu by'ukuri ibibazo bikomeje kugenda bigaragara, ndetse société civile ikaba yamaze gukonfirma yuko mu by'ukuri ikiri très volatile. Abazarendo rero binjiye muri zimwe muri quartier ndetse zagiye zivamo igisirikare cy'u Rwanda. Abaturage barashangiriye, barabyina mu buryo bukomeye, ndetse yewe nubwo hari ibintu byagiye byibwa ndetse ibindi bikambutswa umupaka bikajyanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu abaturage bamwe muri ayo makaritsiye bakomeje kwishimira igaruka ry'abazarendo. Abakombata benshi barimo baragenda bagaruka rero mu mujyi wa Uvira mu bice bitandukanye. Yewe ibisirikare by'u Rwanda na M23 byagiye bicomokoka mu makaritsiye amwe namwe, ndetse abandi bakagenda basigara muri ya mazu agiye abamo rero amapartoma ya hoteli. Harimo haragaragaramo abiyambitse gisivile, ariko babarwanyi b'umutwe wa M23 abazarendo bakaba bakomeje kurahira yuko bari bo bahige bose bakagenda kugeza baba maze mu mujyi wa Uvira. Situation nuko imeze uyu munsi ku cyumweru kwa 18 2025. Tukaba turi bukomeze kugukurikiranira rero gatanu uku kandi uko bikomeje kugenda bigenda. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo cyatangaje yuko gishaka Rotire yuzuye inahagije. Abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakava mu buryo buhagije kandi bwuzuye mu mujyi wa Uvira. Rero baravuga yuko ku ruhande rwa M23 ngo bamaze kwasheva iyo Rotire, ariko mu by'ukuri abaturage bakavuga ibitandukanye n'ibyo ngibyo, kubera yuko abarwanyi bakirimo kugaragara mu bice bitandukanye. Kuri iyi samedi korone z'abarwanyi zikaba zakomeje kugenda zigaragara, rero zirimo n'abakasike bleu bagiye bagaragara hariya. Harimo abagiye bakita Uvira bagasimburwa n'abakasike bleu, ndetse amakamyo atandukanye akaba yagiye agaragara asohoka mu mujyi wa Uvira, ndetse abo observateri bakaba bavuga yuko uyu mutwe w'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda wavuye mu buryo buri officiel mu mujyi wa Uvira. Ariko kugeza ubu abaresponsable bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko abaturage bagera ku 500 bose batari bagaruka, ndetse abahunze ni benshi. Mu nkengero za Uvira aracyumvikanamo amaranse rokete ndetse n'amasaso akomeye. Turakomeza rero tugukurikiranire gatanu kandi isakaza tuje ku systeme jamezegare. Murabizi ko ari twe tubageza amakuru ya nyayo. Mukomeze muduhe like ndetse mubisangize na bagenzi banyu. Ni situation en ligne en direct mu mujyi wa Uvira. Turagukunda. Isakaza tuje ku systeme jamezegare, twizere ko dubamo kudukurikirana gatanu kandi. Rero kugeza ubu situation ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda ikomera. Frappe z'indege, amadrone zikaba zikomeje kugenda zitoratora abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Rero
nyuma ya frappe zikomeye muri Point Zero hongeye kugaruka akarumi. Rero ni nyuma y'urupfu rw'abasirikare bagera kuri 25 igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda baharasiwe, nyuma rero bakaza kuropiriya mu bice bikikije kariya gace. Igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda rero gikomeje kugenda gihura rero n'urusobe rw'ibitero bitandukanye byifashisha amadrone ndetse n'igisirikare kirwanira ku butaka, utibagiwe na frappe zikoresha amakajugujugu. Kugeza ubu rero bakaba bagiye baremererwa bikaza kurangira basubiye inyuma. Ibi bikaba bitumye rero mu by'ukuri abaturage nabo bari muri Uvira cyane cyane bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahatirwa guhambira kugira ngo bajyane n'uyu mutwe, ariko bikaba bikomeje kwanga. Bamwe mu banyamurenge bakaba bakomeje kuvuga yuko ari igihugu cyabo. Baravuga yuko nubwo batari certain yuko umutekano wabo uzakomeza gucungwa cyane cyane bitewe nuko bashobora kubeshyirwa yuko bagiye batera inkunga umutwe wa M23 kugeza ugeze muri Uvira. Baravuga yuko biruta bakicwa na bene wabo kurusha guhitanwa no kujyanwa n'umuntu wari warabafashe bugwate. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu rero kikaba kigaragaza yuko kirimo cyinjira mu mujyi wa Uvira, nyuma yuko rero bimwe mu bice bikirimo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Uvira kugeza ubu bice byinshi byagiye birekurwa, repli ikaba yakozwe ndetse abaturage bakaza bishimye mu buryo bukomeye. Patrick Muyaya akaba rero akomeje gutangaza yuko mu by'ukuri igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kitavuyemo mu buryo bweruye. Avuga yuko ariko nyuma amasaha uko ari bukomeze kugenda agenda aribwo bari bukomeze kuverifiya mu buryo buhagije. Wazalendo na FARDC bamwe bakomeje kugenda bagera hariya. Communique rero yasohotse ikaba ivuga yuko kugeza ubu Uvira situation yayo iri presque volatile kubera yuko igisirikare cy'umutwe wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda cyari cyarafashe ibice byinshi bitandukanye, ariko plateau za Kirungwa zo bazikuwemo n'amasasu ndetse bakaba bagikomeje no kuzirwanira. Ni mu gihe kandi nanone amakuru akonfirma yuko igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda mu gutegeka abanyamurenge kuva muri biriya bice, abasivili benshi bakomeje kugenda berekeza muri Kamanyora ndetse abandi bakerekeza muri Bukavu n'Igoma kugira ngo berekeze mu gihugu cy'u Rwanda. Situation rero y'aba basivili b'abanyamurenge ikaba ikomeje kugenda igaragaza yuko byanze bikunze nabo ubwabo bafite ikibazo. Mu bakomeje kugenda bagaragaza yuko bakeneye gukurikira umutwe wa M23 mu gihe abagerageza kudesida kuhaguma nabo bakomeje kugenda bavuga yuko abajyanye n'umutwe wa M23 n'ubundi baba ari bo bawufashije kugera muri Uvira. Ni mu gihe kandi nanone ho plateau abasivili bakomeje kugenda berekeza mu bice bitandukanye za Bijombo, za Muramvya, za Minembwe, hose hakaba hakomeje kumvikana, ariko nanone umurindimo w'amasasu umazemo igihe. Twabibutsa yuko kuva muri 2017 situation y'abanyamurenge yakomeje iba mbi cyane kubera yuko Kabila yinjije Red Tabara ku butaka bw'abanyamurenge, hanyuma Red Tabara itangira kwica abanyamurenge umusubizo. Iyi Red Tabara yari ivuye mu gihugu cy'u Rwanda aho yaherewe imyitozo ihambaye, hanyuma ikinjira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuzuza misiyo bari batumwe. Misiyo yaje gukomwa mu nkokora n'igisirikare cy'u Burundi ubwo cyinjiraga mo hariya, nk'uko Ndayishimiye yaje kubitangaza. Bakoze byinshi byagiye bigarura reconciliation y'amoko ya hariya n'abanyamurenge. Kugeza ubu tukaba turi bukomeze kugukurikiranira gatanu ku kandi. Patrick Muyaya nawe akaba yaje kwandika yuko mu by'ukuri bakomeje gukurikiranira hafi iyi situation ndetse bakaba bari bugire n'icyo baza kubivugaho nka guverinoma. Turakomeza tugukurikiranira gatanu ku kandi. Rero isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu bwayo.